Sika tiragsak ko. Tinapalabas, napanagpasensya ni Richard Tinites. Gapo iti panangarakop na iti balasang iti agpatnag. Nasa umot ti balasang nga awan anyaman da ito'y kankwana. Gapo ta isukat nga rod ti bus na. Ngem iti kaunggan ti balasang limed nga agayat kini Richard. Iti masabali a bangir, nagbiyahe da Jinky tapno surutan da Oliver. Ngem di daam mo nga iti gaya may sa resort iti La Union tinagturungan da Oliver. Kabayatan na, naragsakmat nga agsarsarita da Oliver ken Elisa iti igid ti baybay. Itagagayem, denggen niyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Ala, umay ka Elisa. Agpag napagnata iti igid ti baybay. Sana bale, tanakapsutan ti darang ti init. Madamdamalaang lumnat ton di init. O sige, agpag napagnata, Oliver. Kayat ko, ag-holding hands ta, kabayatan ti panagnata. Sige, Oliver. Nakaragragsa ka, Elisa. Uray siya, Oliver. Katsapay la kuma, tasaan ngagbaliw ti panagayat mo kanya. Saan to apulos, Elisa? Agyaman ako, Nay. Ala, umikan, agpag napagnatan. Dayjayan di init, lumnakan. Segundo lang ang ti palabsan, lumnagton. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Dayjay, limnakan. Itala ang amabuyak ti ilalanag ti init, ah. Tunggal umayak dito'y, kanayon ko abuyahan ti ilalanag ti init. Ang agmaymaysak, idi amang buy-buya iti ilalanag na. Iso asana ka naragsak. Ngamita, tada ka na iti biyag ko. Awan umasping iti kinaragsak ko. Oliver. Ikarikan ka, Elisa. Sika lang ti ayatek. Kat awanan sa balipay. Ikaringmat kan ka, Oliver. Sikalaan ti ayatek. Awanan sa balipay. Dito'y tayo nga aglangoy. Diyak kaya ti jebay-bay no kasto RBA. Mabutengak. Imbag dito'y swimming pool tasan ang nakabutbutang. Basta dito yak lang narabaw. Di mo ka di ammo ti aglangoy iti adalam? Saan, friend? Saan nakakaskan kang ammo na ti aglangoy? Ammo mat amabutengak iti nga aglangoy iti karayan. Wenan niya? Malagip ko ang nagsangit ka pa'y. Idi ginuyod na ka ni Greg akadwa tayo idi ang nagpiknik iti karayan. Ay na! Malagip mo pa'y lagayam dayta, friend. Ala, dito'y kalatan na rabaw. Tamapanak iti adalam apaset. Surutang ijay ni Oliver. Nangalam iti dayta ang gitara, Oliver. Gitara ti gayem ko, ngakin ko iti resort. Singer dan jay. Iso ano sa dino ti ayan na. Adamot awit na gitara. Alang road, Sir Oliver. Agkanta ka. Bayat ti panaginom tayo iti red wine dito ikubo. I came to you, never asked mine. Wondering what would you say? Nakakakilig! What you understand is not a rule I usually play. Don't speak too much what you Makaturturog ako, Sir Oliver. Elisa, medyo natamaan ako niti ininom ko. Umuna ako ni Jessilita, Elisa. Sige, Sita. Sir Oliver, umuna ako na maturog.
Makaammo kayon dito eh. Oh, sige, sita. Sika, Oliver, saan ka pa'y ang makaturturo? Saan pa eh? Iso akadwan na pa dito eh. O sige, sika ti makaam mo. Kan di ka agbartak ha? Diyak kaya't amabartak ka. Wen, di kagda nang tadyak agbartak. Ibusak la dito natda. Intanton maturog. Dong, sa dino ti ammom anapanan da Oliver. Ah? Kuha, ma'am. Jack amaw. Di damat imbaga kanyak no sa dino ti papananda. Sigurado ka, adi mo ammo? Apay ka di akanayon a pagduado anak, Ma'am Jinky. Ada kwarta akatukad na. Iti ka nito nga ibagam kanyak, no sa dino tinapanan da Oliver. Jack nga rod amaw, ma'am. Dagiti awanan bain a babaunan. Nagswerte dan. Taiso dati kadua ni Oliver. Apay nga tangag paisaw, ma'am. Rombang asikati kadwa ni Sir Oliver. Ngam, apay amas kay kayat na akadwa da sita kan Elisa. Namin, ampang dayjay nga Elisa. Di nalaam mo aluklukon laang ni Oliver? Anya? Di nalaam mo apagay ayaman laang ni Oliver. Sige, ma'am. Inakon maturog Nabanugak ngamin ang nagmaneho. Saan? Roberta? Mapanta iti bar. Bar? Alang! Rumuartan, dong. Aday ta, insagan na konti kawas mo, Oliver. Agpilas kan. Agyaman na ka? Sige, inak kundi tabangir asiled. Inak matan maturog. Aginanakan. Saan? Dito kan silit ko maturog. Anya? Saan ka palubusan, Elisa? Oliver. Dito kan silit ko maturog. Sige, dong. Uminom ka. Oray may salaan a serbesa. Wen, ma'am. Talaga amay salaang ti inumak. Jack kayat ti mabartak. Ngamain, ag-drive-ak. Okay. Sayang. Ni ko ma-Oliver itatikadwak ditoy. Ngam saan mat gayam aditoy tinagturungan da. Wen nga road, ma'am. Amom ka di dong. Sabali talaga ti atap ko kani Elisa. Amok a ginargari na ni Oliver. No siya kamay sa, ma'am. Saan anas kaun amang gargari ni Elisa? Tatalagamot ako kurso na daan ti lalaki. Anya? Wen mat, ma'am. Napintas ngamin ni Elisa. Kaya't mo asawan? Ag gusto ka ni Kwana ni Oliver? Day tatidyak amaw, ma'am. Ngam no ag gusto man, saanan abasol ni Elisa dayta? Iti tono ti saritan. Posible nga ada nagkinaawatan dagiti doon? Ay, awan imbagak akas ta, ma'am. Saan kit din akas jay ti kayat mo asawan? Saan, ma'am? Isu apang asim, tadi mo iturong dita abanag. Basta ti imbagak, posible nga ag gusto ni Sir Oliver ken ni Elisa. Ngamin, napintas ni Elisa. Kasta ti imbagak, ma'am. Saan ko nga imbaga, nga adda nagkinaawatan da? Ngam, dakkel ti atap ko. Nga agayat ni Elisa ken ni Oliver. Ma'am? Ngam jak itulok ang maagaw na ni Oliver. 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 Ay ayatan ka unay, Elisa. Ket nakasagana ka amang ikalaysagan ka. Hindi ka nagsangit. Gaputasan ka baybayan. Sabay ko matakas ta, Oliver.
Ikarig, Elisa. Saan ka baybayan? Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Sige, sumrakan, ma'am. Saan tapay nagawit? Dong, uminom tapay. Nabartakan, ma'am. Alakid din. Umunog kan iti kutse. Oliver! Ay. Di ka agpukaw dito, Ma'am Jinky. Ang mga nuad daw may apulis. Alan na, umunog kan iti kutse. Oliver! Ma'am, di ka agpukaw kunakmat. Ala, umunog kan. Ang mga no si Mang Putun da Sir Oliver katururayan na kan. Ha? Sige. Umunag ako. Sige, ma'am. Irekap kong tiri daw ti kotse. Ay, nagregat ang tikadwa na bartak aya. Paan anawa? At iti kape, iha. Ag kape tapay, tapno mapudutan terusok mo. Agyaman nak, mama. Nagsakit ti ulo. Nabartag ka idirabi, iha. Oan, mama. Napan ko lang yung liwag ti sakit tinakam ko. Gaputa saan gayam adito iti nagturungan do Oliver. Ay, sayang ti mayan tayo dito, iha. Agsubli tayo iti syudad, mama. Awan serbi ti kada tayo dito. Sige, iha. Agsubli tayo nga rudan, iti syudad. Napintas kayam taglawlaw to'y vacation house ni Oliver dito'y probinsya. Ay, wait, senyora. Saan mi abay-bayan to'y vacation house na? Minulaan mi tinagduduma sabong itaglawlaw. Tapno napintas ti buya na. Magustuhak dito'y. Itala nga nakaumayak dito'y. Ay, dayjay nga Oliver. Adagayam vacation house na dito'y. Nga mapayadya ka mo. Senyora. Awan gayam. Saan ka di ngay mawagkan ka nga umayita dito'y? Ay, saan ba, senyora? Kasta ka di. Ala, sana balen. Agsubli kami lang ni jay syudad. Itamot lang. Wine, senyora. Kasanaw, Sir Oliver. Agbiyahe tayo itan? Agturong tayo ni jay lugar may? Sige. Agsagana tayo, Oliver. Sige, Elisa. Ay, hoy, Oliver. Ah. Nakasangon ni Sita. Ngam inagkanakit di. Agbagay kayo at talaga. Ngam, adalata nagdumaan nyo. Ngamen, nakurapay laang ni Elisa. Idinto dabak nang ka, Sir Oliver. Sana parikot kanyak dayta. Tinaskan kat ay-ayatan nak ni Elisa. Kat, sapay ko mga ruda, tadi mo saksaktan ni Elisa, sir. Kaya't kung ikalaysa ni Elisa, iti mabiit. Ha? Talaga, sir? Unsita, agkalaysa kamin. Iti kasta, saan ang maagaw ti sabali? Good morning, Richard. Nagsapa ka, Good morning. Wow! Adda sabong itilamisan ko. Para kan ka dayta. Wow! Nagpipintas asabong. Wow! From Richard. Ay! Wow! Thank you, boss. Anya, boss. Bay anak latan ang mga wagkan kay ti boss. Gaputa si kamat ti boss ko. Nang runa pa ino dito restaurant. Sige, makamukan. Thank you at talaga, boss. Magustuhan lang unay ito'y sabong nga intad mo. Tess, rumor ta. Sa dino ti papananta? Sarong karanta ti furniture shop ni Papa. Oh. Apa yan di makal dagi tamatan? Pudno ka di tinangag ko, boss. When? Kaya't ko ti gumatang iti sala set para ije balay. Sige, boss. Kuyugan ka.
Wow! Nagpipintas mat dagito'y asala, Seth. Dayta asala, Seth. Magustuak. Gatangak dayta para ije balay. When Richard, oray siyak, magustuak mat. No kasta dua asala, Seth, ti gatangak. Para kan ka may isa. Ah? Ay, saanan, Richard? Magustuak ngagpay sa dayta asala, Seth. Ngamjak pa'y sukatan tay sala, Seth mi. Kagat-gatang kula idilas man tay chay. Urayak pa amadadaol. Okay. Mangkita ka nga rod iti kahit mga gatangan dito Ta siya kung timang bayad. Ay, saanan? Adamot kwarta ka. Talakit din. Siya kung timang bayad. Sagot ko kan ka. Ha? O sige. Tangay ko namot nga isagot mo kanyak. Ay, dagilaangan. Cabinet abasit. Nagpintas. Richard, iho? Ni Papam, Richard. Nakita kayo iti CCTV. Iso adinardaras konti may. Gumatang kami iti salaset, Papa. Kan gatangak matan jay basit a cabinet yo. Para kinites. Sige, iho. Anya asala sa ti kayat mo. Tapay ruwar ko. Dayta, Papa. Sige, iho. Iha. Agkape tayo pa'y. Agyaman kami, Don Romeo. Boss, naimas ti kape. Talaga? Amuyo ka dino sa dino tinakaramanak iti dayta a kape? Sa dino, sir. Awan sa bali, no di jay restaurant yo. Ha? Kasta ka di, sir. Kanayo na kamangan iti restaurant yo. Ken dumagasak latay jay ti agsapa katag kapeak. Gaputa magustuak ti kapeyo. Agingga adinamag ko iti maysa ako sinera yo nuan niya akapiday jay. Iso akastamot tan ti kapek dito'y pasdek ko. Kasta ka di, sir. Kaya ti bagbagak pa'y kadag iti tatawag dito'y pasdek. Ano mapandamang restaurant. Mapanday jay restaurant yo. Gaputa na imas ti makani jay. Makaparagsak mat dayta nga imbagayo, sir. Richard, iho. Siya kun ti mangipadeliver iti salas iti balayo. At damat luga na mangitulod. Yawag ko langan kini mamam. Papa? Nakaragragsakak. Wen, nakaragragsakak. Anya ti pakaragsakam, iha? Naragsakak para kada kayo adwakin ni Richard, sir. Kasta unay mataragsak ko. Gaputay may kayo. Richard, saan mo nabayadan ti salased? Kastamot ti cabinet para iti kadwa mabalasang. Testinagan ko, sir. Sapay la kumata magustuhan ti cabinet, Tess. Wan, sir. Magustok launay. Papa, adda kwartak nga ibayad ko. Kan may isa, negosyo dayta. Jakmat kayat amalugi kayo. Saan ko apakalugyan day jay, iho? Kanuray malugi akman bilang, basta lakit din nagpaaykan ka, awanan yaman na. Papa? Iho, sapay la kuma, ta saan lang nga itati yu umay mo dito'y pasdag ko. Sige, Papa. Sapay la kuma, ta sumaya at tilinangan niyo kini Oliver. Papa? Nasingpet ni Oliver, Richard anak. Isu asapay la kuma, ta makasiningad mo. Sumaya at ngatan, tilinangan da Don Romeo, Richard ken Oliver. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.
May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.